Kako je jedan od najtraženijih ljudi u celoj Evropi uspeo da doslovno ispari pred očima stotina policajaca, agenata obaveštenih službi i stranih istražitelja? Kako je čovek za kojim je raspisana najveća, najskuplja i najintenzivnija poternica u modernoj istoriji Balkana uspeo da ostane potpuno nevidljiv čitavih 13 meseci? Koga je skrivao u senci dok je cela zemlja bila u vanrednom stanju i pod potpunom opsadom? Da li je policija sve vreme imala tačne informacije o tome gde se on nalazi, ali nije smela ili htela da reaguje? I ono najvažnije, pitanje koje i danas, više od 2 decenije kasnije, izaziva jezu, pokreće lavine teorija i deli javnost. Da li ga je na kraju neko izdao, ili je njegova iznenadna predaja bila deo mnogo opasnije, tajne i proračunate političko-kriminalne igre? Da bismo uopšte mogli da razumemo dubinu, razmere i težinu ove misterije, moramo se vratiti unazad, u vreme kada je njegovo ime izgovarano sa šapatom, strahom i velikim strahopoštovanjem. Milorad Ulemek Legija nije bio samo još jedno ime iz beogradskog podzemlja, niti običan vođa jedne kriminalne grupe. Bio je bivši pripadnik elitne francuske legije stranaca, ratni veteran sa ratišta širom bivše Jugoslavije, a zatim i komandant jedinice za specijalne operacije, takozvanih crvenih beretki. Pod svojom komandom imao je najsposobnije, najbolje obučene i najopasnije naoružane ljude u državi. U njegovom liku spojili su vrhunsko vojno znanje, duboke i neraskidive veze sa državnim tajnim službama i neposredni kontakti sa najmoćnijim kartelima organizovanog kriminala. Legija je bio figura koja je godinama stajala na samoj granici između zvanične države i mračnog podzemlja. Kada je 12. marta 2003. godine u dvorištu zgrade Vlade Srbije izvršen atentat na premijera Zorana Đinđića, zemlja se zatresla do svojih temelja. Svi pogledi, i vlasti i javnosti i inostranih partnera, odmah su bili upereni u jedno mesto i u jednog čoveka. Tog martovskog dana započinje jedan od najdramatičnijih i najmračnijih trilera u novijoj istoriji ovih prostora. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. Vlada Srbije proglašava vanredno stanje i pokreće operaciju Sablja, najveću i najbrutalniju policijsku akciju u istoriji Balkana. Desetine hiljada policajaca i vojnika blokiraju sve izlaze iz gradova, pretražuju hiljade stanova, privode i eksperijence preko 10.000 ljudi. Svaki granični prelaz bio je pod najstrožom mogućom kontrolom, a aerodromi i rečni putevi bili su potpuno blokirani. Fotografija Milorada Ulemeka Legije bila je na svakom koraku, na svim televizijskim ekranima u udarnim terminima, na prednjim stranama svih dnevnih novina i na plakatima oblepljenim po celoj zemlji. Država je ponudila i ogromnu novčanu nagradu za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do njegovog hapšenja. U takvoj atmosferi opšte opsežnosti i panike činilo se da je apsolutno nemoguće da se bilo ko, a kamoli najpoznatije lice u državi, sakrije u takvom obruču. Pa ipak, Legija je nestao. Kao da je u sekundi nestao sa lica zemlje. Meseci su prolazili, a od najtraženijeg begunca nije bilo ni traga, ni glasa. Dok su drugi ključni članovi takozvanog zemunskog klana locirani, hapšeni po inostranstvu ili stradali u krvavim okršajima sa policijskim snagama tokom pokušaja hapšenja, bivši komandant je ostajao potpuno nedostižan. Kako je to uopšte bilo moguće? Gde i kako nestaje čovek takvog vojnog i operativnog profila u trenutku kada se na njega obruši čitav državni aparat jedne zemlje, potpomognut stranim obaveštenim službama? U javnosti, novinama i političkim krugovima počele su da kruže najneverovatnije i najdramatičnije teorije. Svaka nedelja donosila je neku novu, navodnu lokaciju. Prema tadašnjim medijskim izveštajima i tvrdnjama raznih bezbednosnih analitičara, Legija je viđen u Švajcarskoj, zatim na tajnim imanjima u Grčkoj, pa u nepristupačnim planinskim skrovištima u Bosni i Hercegovini ili na primorju Crne Gore. Neki su samouvereno tvrdili da je uz pomoć svojih starih veza iz Legije stranaca
uspješno prebačen u Južnu Ameriku ili Centralnu Afriku, gdje živi pod potpuno novim identitetom i sa promijenjenim ličnim opisom. Drugi su iznosili tvrdnje da ga skrivaju moćne strane obavještajne službe, kojima je i dalje bio potreban kao ključni svedok ili ucjenjivački adut u složenim regionalnim političkim igrama. Međutim, paralelno sa ovim filmskim i egzotičnim pričama o prekookeanskom begu, u bezbednosnim krugovima postojala je i jedna znatno mračnija, hladnija i naizgled potpuno neverovatna teorija. Šaputalo se da Legija uopšte nije napustio Srbiju. Da li je moguće da se čovjek za kojim traga hiljade naoružanih operativaca sve vreme skrivao na svega nekoliko kilometara od zgrade vlade, u samom centru ili mirnim predgrađima Beograda? Da bi se jedan begunac skrivao tako dug period, a naročito u gradu koji je pod praktičnom opsadom i konstantnim nadzorom, potreban mu je izuzetno jak, finansijski stabilan i apsolutno odan sistem podrške. Ko su bili ljudi iz te tajne, nevidljive mreže? Prema kasnijim tvrdnjama i teorijama koje su se godinama pojavljivale u javnosti, okruživala ga je grupa izuzetno odanih saradnika, bivših suboraca iz jedinice za specijalne operacije i ljudi iz logističkog podzemlja koji su tačno znali kako da funkcionišu u uslovima potpune ilegale. Svakodnevna hrana, bezbedna komunikacija bez upotrebe modernih mobilnih telefona, lažna dokumenta visoke izrade i stalna promjena ili održavanje bezbednih stanova. Sve je to zahtevalo savršenu vojnu organizaciju i ogromna novčana sredstva. Ali novac sam po sebi u takvim uslovima nije dovoljan. Potrebna je bila i apsolutna čelična ćutnja. Niko iz te mreže mjesecima nije progovorio ni reč, niti je napravio najmanju grešku koja bi policiju dovela do skrovišta. Ili se bar tako činilo na površini. Ali kako vreme odmiče, svaka logistička mreža, ma koliko bila profesionalno organizovana, počinje da puca pod pritiskom. Biti u ilegali pod takvim stepenom stresa i konstantne opasnosti stvara ogroman psihološki, fizički i financijski teret, kako za samog begunca, tako i za sve ljude koji ga okružuju. Kako se približavala topla prolećna noć 2. maja 2004. godine, atmosfera oko ovog slučaja u bezbednosnim krugovima postajala je sve napetija i zategnutija do usijanja. A onda se dogodilo nešto što apsolutno niko na svetu nije mogao da predvidi. Trenutak koji je ponovo šokirao ne samo celu Srbiju i Balkan, već i celokupnu međunarodnu javnost. Nakon više od 14 mjeseci besomučne, skupocene i iscrpljujuće potrage, u mirnom beogradskom naselju Filmski grad, iz jedne porodične kuće jednostavno je izašao čovjek sa dugom, neurednom kosom i velikom bradom. Potpuno mirno je projetao ulicom i prišao automobilu redovne policijske patrole, koja se tu slučajno ili namjerno nalazila. Bio je to niko drugi do Milorad Ulamek Legija. Predao se sam, bez i jednog ispaljenog metka, bez ikakvog pružanja otpora, potpuno smireno i staloženo, kao da je došao na unapred zakazani sastanak. Ovaj neočekivani potez bio je potpuni šok za celokupnu javnost i bezbednosni aparat. Zašto bi se najtraženiji begunac u Evropi, čovjek kome je pretila garantovana višedecenijska zatvorska kazna i odlazak na najstroži režim robije, odjednom predao običnoj policijskoj patroli na ulici? Šta se zapravo dogodilo u danima i satima koji su neposredno prethodili tom dramatičnom trenutku? I upravo tu dolazimo do samog jezgra i najvažnijeg pitanja čitave ove priče. Pitanja koje i danas, 2 decenije kasnije, deli javnost, novinare, političare i policijske veterane na 2 potpuno nepomirljive strane. Da li je Legija odlučio da se preda zato što je njegova zaštitna mreža puka i što je upao u bezizlaznu situaciju? Ili ga je u posljednjem trenutku neko iz njegovog najbližeg, najpoverljivijeg okruženja izdao i predao državi? Prva velika teorija navodi da je karika u dugačkom lancu njegove zaštite u jednom trenutku neminovno pukla. Prema ovoj verziji, koja se godinama provlačila kroz nezvanične medijske izveštaje i izjave pojedinih penzionisanih operativaca službi bezbednosti,
Policija i specijalne agencije su polako, ali sigurno, stezale obruč oko njegovih jataka i logističara. Jedan po jedan bezbedni stan bio je lociran ili stavljen pod tajni nadzor, a financijska slavina koja je napajala njegovu mrežu u ilegali bila je presečena. Pod ovim scenarijem, neko iz njegovog najužeg unutrašnjeg kruga, čovek u koga je imao neograničeno poverenje i koji mu je donosio zalihe i informacije, pritisnut dokazima, pretnjama višegodišnjim zatvorom ili vođen sopstvenim materijalnim interesima, napravio je tajni dogovor sa nadležnim organima. Informacija o tome gde se bjegunac tačno nalazi, u tom trenutku predata je službama. Shvativši da je provaljen, da je kuća opkoljena i da je brutalan upad specijalnih jedinica samo pitanje trenutka, Legija je razumeo da bi takav upad verovatno značio i njegovu fizičku likvidaciju. Predaja pred običnom patrolom, na javnom mestu i pred očima svedoka, bila je jedini način da sačuva sopstveni život. Ali ako ga je neko izdao, ko je to mogao biti? Da li su to bili ljudi iz kriminalnog podzemlja koji su želeli da ga trajno uklone sa scene kako bi preuzeli njegove preostale poslove i uticaji? Ili su to bili pojedinci iz samih državnih i bezbednosnih struktura koji su mu u početku pružali zaštitu, a onda u novim političkim okolnostima procenili da je postao preveliki, opasan i nepotreban teret koga se moraju rešiti. Međutim, nasuprot ovoj verziji postoji i potpuno drugačija, znatno intriganija teorija koja tvrdi da nikakve klasične izdaje uopšte nije bilo. Prema toj verziji, koja je izazvala ogromne polemike u javnosti, Legija se sve vreme skrivalo na jednom te istom mestu, u svojoj sopstvenoj kući u Beogradu, u posebno izgrađenoj tajnoj sobi i prolazu za koje niko van porodice nije znao. Pristalice ove teorije i pojedini medijski istraživači tvrde da je njegova predaja bila pažljivo isplanirani, proračunati politički i taktički potez. Vreme njegove predaje poklapalo se sa velikim promenama u političkom vrhu zemlje i dolaskom nove vlade. Da li je Legija verovao da će se pod novom političkom garniturom suđenje odvijati u potpuno drugačijoj atmosferi? Da li je verovao da u svojim rukama ima opasne adute, kompromitujuće informacije i tajne kojima može ucenjivati izuzetno moćne ljude iz politike i privrede i tako sebi obezbediti oslobađajuću presudu ili znatno povoljniji položaj u procesu? Razmotrimo na trenutak i treću mogućnost, o kojoj se izuzetno često raspravljalo u krugovima ozbiljnih analitičara i novinara hronike. To je teorija o takozvanoj kontrolisanoj ili dogovorenoj predaji. Šta ako sama predaja nije bila ni iznenadna odluka begunca sateranog u ćošak, niti posljedica neočekivane izdaje, već rezultat tajnih, višenedeljnih pregovora između begunca i visokih predstavnika državnih struktura? Prema ovoj hipotezi, nije bilo klasičnog cinkarenja i izdaje na terenu, već hladnog, proračunatog sporazuma iza kulisa. Glavni izvor i oslonac ove teorije leži u veoma neobičnim, gotovo nestvarnim okolnostima te noći kada se predao. Umjesto da po strogoj zakonitoj proceduri bude odmah priveden u službene prostorije policijske uprave ili direktno u pritvorsku jedinicu okružnog zatvora pod maksimalnim obezbeđenjem, Legija je te noći odveden direktno u sedište Ministarstva unutrašnjih poslova. Tamo su ga u kasnim noćnim satima dočekali najviši funkcioneri tadašnje policije i države. Zašto su prekršena sva uobičajena bezbednosna i zakonska pravila? O čemu se satima razgovaralo u tim kabinetima iza zatvorenih vrata, dok je napolju vladala potpuna medijska tišina? Ono što je zvanično potvrđeno, pravno dokazano i što ostaje kao neoboriva istorijska činjenica jeste sledeće. Milorad Ulemek Legija predat je pravosudnim organima Republike Srbije 2. maja 2004. godine. U višegodišnjim, izuzetno obimnim sudskim postupcima pred specijalnim sudom u Beogradu pravosnažno je osuđen na maksimalne zatvorske kazne u trajanju od 40 godina zatvora za organizovanje atentata na premijera Zorana Đinđića, kao i za druge teške zločine i ubistva iz prošlosti. Zvanična verzija države i istražnih organa uvek je bila potpuno jasna i nepromenjena.
najtraženiji begunac se predao samovoljno, isključivo usled konstantnog pritiska bezbednosnih službi, presečenih kanala finansiranja i potpune nemogućnosti daljeg bezbednog skrivanja. Nikakvi zvanični dokazi o tajnim političkim dogovorima, ucenama ili izdaji od strane njegovih najbližih jataka nikada nisu javno prezentovani, niti su postali deo zvaničnih sudskih spisa i presuda. Ipak, u pričama koje ostaju u domenima neproverenih teorija, memoara i nedokazanih medijskih navoda, misterija ove predaje nastavlja da živi i nakon više od 20 godina. Godinama nakon njegovog odlaska na odsluženje kazne, po domaćoj i stranoj štampi pojavljivale su se navodne izjave anonimnih izvora iz podzemlja i tajnih službi. Neki od tih izvora tvrdili su da su moćni finansijeri njegovog skrivanja u jednom trenutku odlučili da zavrnu slavinu i prekinu dotok novca, čime su ga praktično primorali na predaju. Drugi su tvrdili da su mu ključni saradnici i saborci okrenuli leđa onog trenutka kada su shvatili da državni aparat i međunarodna zajednica neće odustati od potrage, sve dok on ne bude iza rešetaka. Postojale su i tvrdnje da je sama predaja bila performans koji je trebalo da skrene pažnju sa drugih, još dubljih mrežnih struktura koje su ostale netaknute u senci. Kada sklopite sve ove komadiće složene slagalice, kada ukrstite zvanične činjenice, svedočenja, medijske izveštaje i suprotstavljene teorije, ostaje jedno glavno, ključno pitanje na koje istorija i dalje nije dala svoj konačan i jedinstven odgovor. Da li je čovek koji je godinama upravljao dešavanjima iz senke, komandovao najzloglasnijom jedinicom i kontrolisao najopasnije tajne operacije, na kraju bio samo piona u mnogo većoj i opasnijoj političkoj igri? Da li ga je u presudnom trenutku izdao neko kome je poverio sopstveni život i slobodu, ili je njegova dramatična predaja bila njegov posljednji, očajnički šahovski potez da izbegne metak, sačuva živu glavu i pokuša da preuzme kontrolu nad sopstvenom sudbinom sa optuženičke klupe? Šta vi mislite? Da li je u pitanju bila klasična izdaja u samom vrhu njegove tajne mreže, hladno proračunati dogovor sa novim vlastima, ili jednostavno slom čoveka koji više nije imao gde da pobegne? Napišite svoje mišljenje u komentarima ispod videa.